Hei Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achir Tulal Remsang Ralte Mizoram Lok Sabha Bial in Klana vote tlak tura polling station somni pakhat te chu ven himna uluk ngai zwal apuanani Aizol New Market adornei tu nizan lama thattu ne rin hlel chu police ten an manto Special Court Prevention of Corruption in Zirtop nia erok thupoya thiamlo pachantir CAD CSCM luinupui Sujata Chakma Shemna naktu ka puanani ang Lok Sabha in Thlanpui le State Pali Assembly in Thlanpui nei tora in Thlan Model Code of Conduct khauta ka ken ko torin Election Commission in thunei tu te asiatir Election Commission of India hun ruat anga April ni som pakwa Mizoram Lok Sabha bial in Thlan na vote thlak tura polling station somni pakhat te chu ven hemna uluk ngai zual critical polling station a puanani Mizoram Election Department ho tote hena changa thudon danin Kolasip District Kolasip Assembly bial chunga polling station pakhat le Serlui bial polling station paruk abikin asam nena inri na naya omte chu ven uluk zual ngaya puanani a Aizol District Tuivol Assembly bial huam chunga polling station pathum te baka Saitwal District Manipur Dep Chalfil bial polling station pathum le Lengteng bial polling station pani te chu ven uluk ngai zola puanan ni boka Myanmar Ramredep Champhai District Champhai South le East Tuipui biala polling station pani ve te chu ven himna uluk zual ngai ni bok Heiba ka hian Longtlai District Tuichong biala polling station pani Rengkashia le Lokisuri te chu ven himna uluk zual ngai puanani a ven himna uluk zual ngai na chani ni koma Chakma Autonomous District Council in Thlan campaign laya mipali in BJP candidate Amit Kumar Chakma an tha wangani Mizoram Lok Sabha bial in Thlanpui lom tura hian polling station pakwa chu ke kal ngai le lir theilo na ania hetiang polling station ni Mamit District Hachek Assembly biala pathum dampa biala pakhat le Mamit biala pahne oma Longlei District Longlei South le Thorang biala polling station pakhat ve omin Longtlai District Longtlai West biala pakhat ombokani Longmang lawatlo po thei hau lo polling station pali omboka Mamit Assembly biala pani Longlei District Thorang biala polling station pali le West Tuipui biala paruk tenia Longtlai District Tuichong le Longtlai West Assembly biala pakhat ve ombokani Sarkar thar PM Sarkar piani nikum December ni riat le February ni som pali in kar chunga sarkarin poisa apuk to za chu chemai be cha som ko pathum le noi som pani ani tun naya finance changtu chief minister puldo aman assembly azia ka zona chandanin Mizoram sumdin hunsiam pratur hian Mizoram resource mobilization committee dinani a anna tho turzinga sumdin hunsiam thatdan tu chang telani a committee hian na thok tan mekani heti la hian sarkar na thok pension to mi sang khan za som ko pathum te chu sarkarin andon turang ala pe theilawa pension to an chanwo wang ala pek theilo hi awain chengwe bel se zahni somsari noi somli paruk sang khan chali le pariat atlingani Tuikwal South cheng Aizol New Market ador kudam chunga vo in chumalama thiamu pivilal ming thangi thatun ninge yarin hlel Irene la lom zwali kum somthum pali Aizol ram tharno ta cheng mek chu zema bok den tharveng athia no in atangin vo in ve khan manani Home Minister poke sabdangan vo in chnu wa chanchama mi te ashil danin pivilal ming thangi tual thi thu report danani vele police le forensic team te chu rang omna dora kal ngalin ngortakin nuchui ngalani a amuna thil om dan le he thil thleng chungchang to hriat nei omang te soida na tangin police team sang in semdar chuan ate tu ni ngai rin hlel Irene la lom zole chuman anita a tol thattu ne rin hlel anman ko da tang hian tol than ata na hriam hri man ni ngai alang chemte le tol thita thil nei ni ngai alang enga mazat man tel ani bok an merin leli police ma ai thu sui tang chuan ama ti ngei ni na langti minister chuan soi bokani Voin Chamadar Somvel Khan Pivilal Ming Thangi Kumsam nga pani Tuikwal South B Mola Cheng chu Aizol New Market ZV Market Building ador chunga thia monia
police ho tu ne na changa Akashvani Aizol tu dondanin pivilal ming thangi thattu hian adorok atuma wanga innang chinga thatta mai nge inresa anni ti hriat alani lawa dor nga rei chang anei wangin a pasal hian mutsan mai chang nei nin an soya tukina ina omlo wangle a mobile phone an biak don po a alak theilo wangin an chung te chu dora hian an wakala pon lama lawin kalin dor kong khar bulvela te sen an mu awangin akal na chu chhia in an luta a te sen tam tak bonoi kara thia mu anetani pivilal ming thangi ruang hi Aizawl Civil Hospital a vo in ve khan postmortem ani Mizoram Health and Family Welfare Noya Food and Drugs Administration Joint Director Pulal Soman Khumtung Khoa Pekang Eiswal nia hria ta wanga chian a thleng a hmun nge chian turin vo in khan khumtunga akal Pulal Soman Akashvani Aizawl a hril danin bekang eiswal nia hria ta wanga mi samruk pasari en kol ngai anom laya bekang ei velo nia ngai naute kum khatle thlakomi thina chuan a thok le a he thilingai thutak angai hle nia hria in khumtung khuange akal ta ani thua soi anei sual bekang ei bangte health department hathok 10 March ni som pakhat khan khumtung atanga la in endik tura ro manani a amero chu harsan na enginga mo wangin anle endik theilawa naktu khian College of Veterinary Sciences Celestia endik thei beiseni Serchi pakan correspondent silal minglua soidanin thi hi kum khatle thlakomi laltlan sangi puram sang moya fanwani a athina lo khoi pui man to a zertop ni zandar som pakhatle ne somli panga khan Aizawl Civil Hospital a thi a khum tunga phur chawani nuwa lumenani a nimin chanu dar khat khan voyani Note kumni polat ling lo hian bekang ei arin sia lo thu soini a an chung koi bekang ei nuwa andam lo wangin bekang ei sual anu hute anek wanga hetianga ta hi niarinani puan to angin tun thlani kwa inrin ni khan serchep district khumtung khwa bekang ei sualin mi somruk pasarin har sana antoka hengdam lo zinga somli panga chu khumtung health subcenter atangin damdo in sang state referral hospital Falcon Aizawl Civil Hospital le Trinity Hospital silai mola te enkol turathon anni a enkol na thazo dong turathon to zongzong hi somli panga ni in anzinga somni pani te chu damin an chuak to a mi somni pani damdo in sang an la omani State Referral Hospital Pilarem ruati kum somli pani pulal thanzawa nu pui chu den mun thalawin ala har chuak theilawa State Referral Hospital veka Alfred Albiak tluanga kum som pani pu ala ramzawa fapa po thalawin zai mabakin nala mekani bak toga bekang tu te UPC Mizoram nu ho LAD te ani a van doina to ka boral tlan sangi poi he ko ran chung kwa mi hi ani Chanchin thar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Aizawl Special Court Prevention of Corruption in Zirtopnia erok thaboy thiam lawa chantir tak Chakma Autonomous District Council CADCSCM hlui thito Boda Lila Chakma nupui Sujata Chakma Shremna naktuka puanani ang Special Judge Dr. H.T. Silarin chana chuan Zirtopni khan Sujata Chakma hi IPC le Prevention of Corruption Act Section Sang mangin thiam lo pachantira judicial custody da turatopek siamin naktu khiana shremna chungcha ngai to na koda shwaile ni ang he thu boy mo phur to pu boda lila chakmai ro chu athu boy ngai to lai nikum October na som khana thia wangin court thutlung na alang ve lawani kumsani som pani khan Finance Commission som pathum na chuan CADC session hall sang atan chengnoi jathum arwa mana chengnoi jathum ro mana hian chengnoi jani somthum pani chu Mizoram sarkarin CADC kota apeni CADC chuan pu ar wanal hluna eden tharveng Aizawl chu chengnoi jani somnga singrok sang thum le ja somthum parian manga na hi thok turin march ni som pali sang ni som pathum khan inrem na an siam puya na hi march ni som pali sang ni som panga a thok zo turin inrem nei siamani contractor in athona sum thoni na adon ma devin khati hunla ya CADC CM bodalila chakma chuan he na hi contractor pu ar wanal huna ne na changa chu sakin anupui pi sujata chakma chu inrem na power of attorney deed of agreement mangin atho chun zom tira koda thu tu te thu soya changa taran ni danin pu bodalila chakma hian contractor ne na hian har su na sang siam loin dananga atho tu rangbak po athune na mang swalin tholui tira tum thina contractor po hian bodalila chakma nupui pi sujata chakma ne na hi pelo thailo din huna adingani
ทุบวยช่วยตูเต็นโกดันสวยดานิน CADC Session Hall สักในสุจาตจักมาลีอัปสัลบูดาลีลาจักมาที่เห็นอันสวสันจบจิลมายาสุติไลน์พิสุจาตจักมาเห็นปอยไซจมนี่ดงอินวายินเชียงหน่วยสมลีปริยัดเลสิงรุกอดงตัวสุจาตจักมาดนูปปอยไซรุกเขียดเลมเบระเชียงหน่วยสมทุ่มปลีสิงรุกสารุกเลสังอาสมเด็จปังอาเนียชูตันีLok Sabha in Thlan Pui le State Pali Assembly in Thlan nei dan tur ponani nuwa Election Commission chuan in Thlan Model Code of Conduct khautakakin ko turashia tirna achua hemi chungchanga Cabinet Secretary State Chief Secretary tele Chief Electoral Officer datena lekha thona Commission chuan sarkar munma a poster le lekatar tele thuzi inziak te chu in Thlan puana changa darkar somni pali chugin lak thla ke moti re emovek turani thuatar langa Rail Station Bus Stand le van tlang muna Political Party fakna lam hoi thu inziak le tar te chu in Thlan puana changa darkar somli pariat chunga lak thla vek turani thuatar langbok Chanchen ti top na natlang pui Mizoram Lok Sabha bial in Thlan a vote thlak tura polling station somni pakhat te chu ven himna uluk ngai zual la puanani Aizol New Market a dor nei tu rizan lama that tu nia rin hlel chu police ten an man to Special Court Prevention of Corruption in Zertop nia eruk thu boy thiam lo chantir CADC CM Hlui Nupui Sujada Chakma Shemna naktuka puanani ang Lok Sabha in Thlan Pui le State Pali Assembly in Thlan Pui nei tura in Thlan Model Code of Conduct khautaka ken ko turin Election Commission in thu nei tu te asia tir chu ti zok chu chanchin thar kan puan thei chu ani